Živijo. Petra. Veseli. Rita. Znači, vi ste plesalci. Plešeš? Že, ja. Aha, res ti? Nogomet? Ja. Aha, ti? Super. Pa balet že. Balerina. Ok, znači ti si nogometaš, ti pa že poznaš, ne? Ti si doma, ne? Tako da se moramo ogreti in raztegniti malo pred, da bomo začeli. Da ne pride do poškodbe. Da ne pride do poškodbe, seveda, ne? Lepo se ogreli. Tako da ponavadi se tako posedemo na tlah, ne? Malo se raztegniti. Pa takole, čakaj. Malo bolj. Ti tako že veš, ne? Ja, no vidiš, odlično. Malo takole odpiraš noge, takole pa ena žabica. Ja. Takole, takole. Tilen, tebe Rita bo vzela, te bo malo naučila prve pozicije pa tako, a ti boš z mano. Arjana, ti bo malo dvignil, pa malo eno pirueto. Plije. Telo gor, ne takole. Telo stane, samo noge plije in stegni. Pa greš, gram plije, greš to dol. Mi bom naredila en čist osnoven lift. Znači, ti bom tako dvignil na mojo ramo. Ti se boš usedla kot na navadno stol. V redu? A poznaš te že? Ne. Ne. Znači, tako sam bom počasi dvignil, ne? In ti se boš usedla, pač sam daš malo ritkico ven in to je to. In daš roke v peto pozicijo gor. Ja. Pa še enkrat. Plije. Gremo. Ole, dobre. V redu? Ja. Daš roke gor? Ja. Brez telo. In gor. Še enkrat. Lahko se tudi obrnemo. Pač po potrebi od baleta, tudi na drugo stran. Probi delati plije malo počasnejši. Ja, da on ve, da te dvigne, veš? Ker če ti greš skole, on pa ne ve, da te mora gor dvigneti. Probi. In napla. Odlično, super. Kako gre? A boli? Kaj pa te boli? Tale mišica. Tale mišica, zadnje. Se to dobro znak. Evo, zdaj ti bom pokazala, kako se ja pripravim na špice, se dam tole na stopale, ker me prsti bolijo. Verjetno boš se tudi en dan dala tole. Ne, takole malo. Zakaj pa ravno ta dva prsta? Ker ravno ta dva me bolijo, ker grem na špice. Ker dale na tem stojim, ne, ker dam tole. Damo še te kapice. Ne vem, če si kdaj videla. Si, ne? Vidiš tvoje elastika, da ne gre dol, tle, leta. In pa te trakce, kažem, kako moraš. Tilen je zdaj pripravljen, Arjana tudi, tako da vse to, kar smo se naučili, bomo probali ob glasbi narediti. Smo ready? Pripravljeni? Ok, dajmo. High five. Super. Odlično, res. Bravo. Tilen, bravo. A bilo težko? Aha, ne Zdaj, čez ene par let se bomo najdli sigurno tle v operi, bomo skupaj pisali. Upamo. Bo ti že koristili. ne? Ja. Nam lahko končno pokažete, kako vi zares plešete na predstavi? Ok, seveda, itak.